264 jwale ke tlo ikita ntate ke batla lenaneo mono jwale ke batla bone gore mabona kudu ha ka re tla mabone ana unlighter wa camera action ke tlo audition a bone go tshwanelwa ke team o ka kapa jwang tate e ka ntshwanela ke batla slot mono ke batla lenaneo mono mare o bua nnete ka nako tle ke bua gore ke ntse ke batla batho ke bua nnete batho ba ntse jwang ba ka ba di-presenter hallelujah ke bua nnete ba re tshetlana itshware itlhatse re ya le me ke tswa meeting e ntse ke na le meeting ke nna eno ntate o teng ke nna eno ke wa bona ha o no tswa fa la o ntshebile ke mere mane mmuyi hano nyahama content creator creativity creativity ngata ntate nka etsa lenaneo le bodutu le phele ka nnete and batho ba ka letsetsa batho ke bua nnete re ntse re tlhoka content nomorong ya ka ya 073 202 9079 batho ba ka letsetsa batho ba bang le ba tlo wena bana ba blofateng ang go ba leng ba tleka teng jo nna ka bona talent le yona wena mamedi wa karata ndetse nona le anyatsa mama jona ska la nsheba la nyatsa ya ba ke bella ba nsheba le anyatsa nna ya ba ke bella ba ska la nsheba mai kwa ka ile mai kwa ka ke tlo tlatsa ka letho ka jeno o buela batho ke buela nna wena bua le bana ba makeza kezane bana ba tonka position ya ka le ke ya magitima mai kwa ka e amara ntlatse mara ke wena number 1 and ya ka lona sense re petile ona mona ha o bezwa sense re buile ka yona tla ha o bezwa lo o se bona sa le go shela tharing o se nkomotseng thank you my major mara ke nnete we re tlhoka content ka nnete ikopanya le nna mama tsamaya he ha o tsoma ke tswa le nyatsa go nkemele ka ntle ntate ke re kitse ke ne ke emetse wena hantle ne ko emetse le be ke fitileng na ke tswa le nyatsa ka bona o sa hlai ka ga o khebe ke tla last week ke na mosala tsa di interview man thunga o seng phomotseng ke o tibile tse o mpatetse taba tse kana what's mama jona go jutse sephiri that is why ho sna mang kapa mang e ke tlo mohloyang kapa eo ke tlo ba le bothata ka yena nna Zenzile Andres November ha hona motho e nka monyatsang ebile ha hona motho e nka reng nka monkela fatshe o tla ke thutileng you will be shocked how can Free State TV o boutwa ona jere ke potse a o fitla Free State TV ka morapol ndate monga Free State TV ke nna o sibusi hayi ka mora hona jole o sibusi ke hayo ne ke ana manager e golo dena ka mora mo ke nna yes we present the now o to bona now you can imagine how so kopana le moruti November ele mohlomogalo morwaka o boya interview bulo kopana le November because one of the things re tsang ha re tsebo sebedisa di Facebook kapa media ke bitswang social media ka tsela right hona le this lady ke bana ba iphethotseng a ke tselo ba bitsang transgender yes motho mongwe ba morwaka a commenta morwaka o tla that lady ke batla information a thola or this person can this person ke teacher ya ka a wa transgender
ke ha a ngolla a romela email kae o ile ba responda. moyeng motheo FM se le moyeng a se leng gore Freestata kwana ba utlwa ka diqinta teng. Okay, now ke batla tlanteng ena ya hore this person o abarwakana wa teacher. This person wa transgender angwala email a researcha ka ena a thola hore o sebetsa sekolong kae ke eng a romela email sekolong hore that person a leleke ka baka la dintho tsa di buileng on social media. Now yena wa teacher ka tshwanela go tla to apologize ka dintho tsa di buileng ka tshwanela a go tla to apologize dintho tse re di etsa mo hona le o se mong a kry-a tseba rena ke batla mosadi o na le o se mo ikileng ka show interest to yena mo na social media nna mama jwala ka ke batla mosadi ene ke batla motho ene ke a sheba hohle mo ke bona ka bona social media and then I saw this lady and then ka ba interested rana ra bua nna ke be ke ya dinthong di photo tsa hae di bitsa dintho tsena tse le ngwala mos timelining in ha ke sheba dintho tse ngotseng le di photo tsa di video tsa hae ke ba le a lebelo ka matha ka maoto a mabedi ka ba timeline dintho tse re di ngolang di lifestyle tse re di exposang more. Now, they think into social media but when kanya because on can it una le mutaka mroka ban roka baba November in now you can imagine also now can office in Free State TV obukopana le November no morakile ha ke re tlang CV ya ho kena mabitso a ke ana ke a tseba and then o tlo etsala eng ke hlola ke re etsa dintho re sana le hore le hosane le we always do things today not knowing hore hosane le hosane le and how to be le hosane le tlotla ka that is why batho ba tsantse ba hlokomele dintho tse ba di phelang ba tsantse ba di buang le tse ba di etsang o tshola la o sa nyalwa you need to be very careful or phela bo jwang social media mo because batho ba bangwana jwang ha re qeta ba interested wena jwale re a follow re lo shaka hore lifestyle e ke ya ke jwang Facebook ntate re kopane le yona o le Durban July of the horses of the bear man le ho fedile ke bona mo motse ba wile mo social media ibe o kwalla menyetla rona bo moruti November wa bona ke tina miss social media ke sebisa ka tsele bohlale ampe because today that is why killing ER ya bo ntho ya bo Free State TV ER ya bo Free State TV ke ne ke le o ka botsa ka mo ke motho ke mang kana ne le ne ke na le meeting le red king station manager sa Lesotho le program manager Lesotho we had a long meeting mabana mpotse ke eng mo hape ke go botsa o eng hona mo ke planning ya bona Lesotho everything about plan on tshwanetse ba yetse lena I'm part of the planning ya radio station ya Lesotho ya ba o thotse o se motse you come to Moto FM o bolo botsa le bogang matolong ka pa mahurampeta I contribute so much o botsa bo fonela ntate Mothibo bolo mo botsa ntate Mothibo ha o ko qoqele November na re qoqa le ntate Mothibo ra qoqa le ntho because as much ke se ke na le dintho tse di etsang tsena tsa bo miss people they don't know ntho e ke etsang ene e powerful ka kang and e bula mamati a tsosa for phelo baka ke ne ke na le meeting le ba ne re kopana aljos ke boma le di manager tsa ntate Stan ntate man Stan ke yona bina come on ke ne ke na le meeting le bona mo bona ba kopa hore ke tla record some of the things o bona bana besong le tlang bona o di mane
Lebitso la ka le fofa ka helicopter. Nako pokgona le batho ke rame show. A o kena bordering ya Lesotho. Ha batho ba ya di lining ba fotse. Ke hatisa passport ka kara di office. Ke kena ka ra di kantoro. Le ke di bontate mo kena VVIP. Kena ka Lesotho. Ha ema hanyanyana le patse la thola ka kena mai. Kana ba di COVID. I'm telling you, Momamedi, it's just that. But when you don't have a vision, when botata kore batho ha bana the vision, when una the vision, now there are things to do the so batho ba se understanding. But to we na personal it's server vision. Yeah, what you are doing, it's also saving your vision. Now I get paid for it. Again, I'm taking it for nothing. Everything you get can I live vision ka upilo baka can I live vision can I live. Now whatever you get I know to get qeteleng ya patelo tlo nkisaka. Ke ne ke rata ho ruta kerekeng hore nna if ke batla mosebetsi nka lo sebetsa anyway. If ke batla mosebetsi nka lo sebetsa anyway. Ha ke tile ka if ke batla promotion nka thola promotion anyway ba se gale ke batla ke re bona mo hohle mo le batla mosebetsi teng nna nka ya ka lo sebetsa mo batho kaofela ba sokolang ho thola mosebetsi. I can go nna nka ya mama I can go be ke lo sebetsa because ke na le modimo mphile bohlale ba o yetsa ding ka tsatsing ha ntse ke nyetse ke na le ex wife ya ka eno abo because jwale ke na le excess in deliberate mo mamlo ka retang excess ya ka ya bobedi enenke abalo batla ngwana sekolo a qeta batla ngwana sekolo a sokola sekolo sa neng a se rata ke a uthi ho tletse ha hona hore a ka thola sekolo because bile class starting ke mago bana class 1 enka bana ba 5 ke be ke mo just ke re ba re a re kutha go tswela be ke re o lo thola sekolo mama jole a una people they don't understand me hore ke motho a bohlale ke motho a bohlale mo mamedi e le ntho e ke etsang nna ke etseng ntho without a ke etseng ntho without reason a ba re no ho tletse ho thile bana ba ka se ba kyang be ke re okay ke tlo thola ngwana sekolo bana ho tletse ha ona space ene mistress ngwe le ngwe sana le bana ba 5 ka re mara ke tlo thola ngwana sekolo ke ile ka kopana le principal a njwetsa gore straight ho tletse ka mjwetsa ka re he ke nna o tsebe ke tlo romela ngwana ke tle ka mjwetsa ke tlo romela ngwana o tla tletsang a re ngwana tletsang ka re ke tlo romela ngwana o tla tlo bapala mona ka jarting yene ya Krichi ha monate jwang ka buzwe peteleng ya petel ngwana o kena sekolo mo ane ke rona le nna ngwana na kena sekolo Krichi nyana ye ene tile o tletse anyway ka se khwasang sa hausa sona oh my child is going to play. That's one thing e kgona ke jotsa batho. If how tsebe utswa pelo tsa batho, you must forget. Ke ruta ka utswa pelo. The first thing you need to know how to steal the heart of the person. You need to know. Mosebetsing batho ntho e sotlang batho. People they don't know how to steal the pelo tsa di boss tsa bona. Batho ba tsebe utswa di pelo tsa bana ba bona. Batho ba tsebe utswa di pelo tsa di boyfriend tsa bona le tsa batswadi ba bona. Ha ba tsebe. Batho ba tsebe utswa di pelo tsa batho. Ke lelekile batho ke re keng. Hona ntlang ke late hana ke leleka batho. Setšhaba sa South Africa ne se eme ka maoto. Ba le sure ke re ka moruti November e fedile. O le sure. Tlo go jetsa. Ke re ke tsone internet e wese no. It's growing. Ka tsela mo hlotse. Ene ke tlo bolela ba ne. I kill the bat about South and the Pelosabon. I don't do that. That says you to the Pelosabona. That is why Kerekan is about little can. And that is why Kerekani Lim Honwa pay Utan Sherala Bunyani Bon and Lebo. Amen. They love me so much to an extent. Lea Sebetan Peace Job. O Sherabunyani Bo and Lebona. Because ba tsiba ke ba mvelu a lo kae ai ke tsitse ke tlola ke ba ka ntse tsena mamedi wa karata ke tlola ke re
how le nna ke re ke nyaka ke na le 3 box ke na ke ruta di manager tsa mane free ke ditse le bona fatshe ke ba bolela gore ba tshwanetse ba operate jona ke re rena 3 boxes ke a di drawer di boxes tsena tse 3 box number 1 nna ka rekere ke ka ke moruti I'm a pastor box number 2 ke boss ya bompho motseng bo se ke ka fela box number 3 ke friend Amen. ke friend ya phuteo yaka ke friend tsaka maphuteo ka ke di friend tsaka o kgona dula le tshare lohle ke na le ke moruti go bompho motseng ke boss and then ka ngwana hona e box ya boraro e leng mo ke leng a ke be moruti ke ba a friend of my congregation. That is why hona le nako ke ba qoqelang pele ke rera ke ba qoqele ka di flopo tsaka ka di downfall tsaka re batho mo dimne ke re ke a jola motho ane ke re la hlane o etsa so le bone tjena why because I ke ba go itlhaisa ka dinako tsohle ke le moruti ke le lenyoloi but ke tseba gore ntle le boruti ntse ke le motho and now ha ke batle ba tsebe le hlakore lena la boruti fela mara ba sa tsebe gore ke motho because ntwe e etsa gore batho ba ferekane maphutho a rona gore ba re tseba jola ka baruti fela ba ha ba tsebe re batho and ba tsebe re ya tshwana hona le mo re tshwanang le bona and that is why there is no downfall nna ha una mophutha wa ka nna batho ka ba create ditori ka nna but everything yaka ya tseba la kereke ba phutha ka tseba ntho ngolong ba tseba bofokodi baka ba tseba nna like ka bona o sia motla di cafe ya pakile ke mo praise ka ra kereke mo so o pakile hallelujah lo go tlwe me ka pele ka mona ke mo jetsa ke rupa ke usaka why hona le nna a moment in my church mo ke se moroti mo ke le motho jwala ka bona and that thing into se le hore nna personal le bona ha ba blundera ke gona o kena dieteng tsa bona ke just a ke nna motho ke motjhatshang ha ona motho ke molwantsha because I understand ka fela rena there's an element ya botho ya bofokodi rena le element ya botho ya bofokodi so that is why kereka ka injachi ha ke ba jachi but the only thing le ntse ranta temdim ke lona fela le ntse le shape that's all Wow. nna ke ba qoqela ha o teng bana ba re ba qala go kopana le moruti ya tshwana le ne ke ba qoqela ke o bula ka tsatsi le leng ke a re studenteng ye motsena e tsa ditse mo ne ke ditse le batho ba bang ba ne re tshwere meeting so itse ha ba tshwara di class tsa bona tsa wine ka ra ke tlo itheola mona ka ntho ka bo fanta pine ka re le gale le nna ka kopa wine no fanta pine mara le bitse lona le atamelane wine mo ntate ke fanta pine di a raima nna ke so so le ke ka bitse ka be le matle ba ka re gale ka mpeng wine ka tshwara ke hloho bosiu ke wine tshwara ke hloho ka kula ke sa tirta ka sonta ka kereke afika kerekeng ke tshwara ke hloho ke tsunetsa go ka hloha ka duka ke ba qoqela ba phuthe wa ka ba qoqela go etsa etseng ba dutse mona bo mme le bo ntate ba ba holo le bo busi ba itshehela ba qoqa le nna ba re se qalo bona mfundisi onenyane njengalo osincokolelayo nama neqedile mamajamanisi nna mamelo ka nna ke na diphiri ke na diphiri le ba nja tsa bamba ba tsietsa na go go tsana go tsa tswa ka fela fitla kwa na go ntate Jehova wa tsana so nna ke na mthata mamelo o tsene re ke na hem Yes. ka 10 o'clock bo mahlalela tlohong selemo kgwedi selemo o tsi Selemo se sa qala. bo mahlalela ka ofela ha batle selemo sa qala ntho ntene ya bo mahlalela e nngwe fela le batho ba tlotlang ho sana ba ntenela ntho e le nngwe fela le ha ke sa le patadisa but e thuteng ho tla le tshwere tšhelete ya hore ha ke reka ntho itseng reka ntho itseng reka ntho itseng le be le tšhelete ya ho reka dintho tsa rona tsena tse ba tshwanetse ba lo di sebedisa because mamamedi ha o tla
maimajane go na le batho ba ke seqeto ntho e tsa gore batho ba seke ba rateya ke seqeto ntho e tsa gore batho ba ba kena ba lo batla mesebetsi ba seke ba thola ditšhelete ba seke ba thola mesebetsi ba feile di-interview ba bang ke seqeto motho ke ntho seqeto senyama now ke na le dintho tsa bo seqeto as much ke sa ba bang ba batho ke sa ba patadise because ba bang ke ba thusa because ba ntse ba tla now batho ha ba ithute mo mamedi the same way o gona go ya doctor o sontse o itukiseditse gore doctor ne lo mpa prescription be ke ya chemisteng ke lo reka medication go tshwanetse batho ba ithute ntho ya mo mamedi wa karata batho ba ithute mo mamedi ntle le batho ba re nna ke batla dula le wena fatshe mo profeta wa ntate modimo o nthusa yeno ke a etsa ba tseba e na le amount ya teng e ba e patalang batho ba tshwanetse ba tseba gore go a patalwa kerekeng ya rona if o batla go dula le nna fatshe o batlang go na le nako e ke etsang go na le nako e nka kenang ka di-laboraro tse dingwe be ke dula le bona fatshe be ke sa mind mahala ke a etsa nako tse dingwe but a se ka dinako tsotlhe ka nako tse dingwe ke kutlwe gore ke tshonne kgetlho lena ga ke tlo serva batho bana mahala ke tshwanetse ke patalwe because ke sebetsa mane kerekeng and ke tlo e swabela nto ya gore ke batla tšhelete because ke sebetsa kerekeng maimajone o sebetsa kae Motheo FM o batla tšhelete kae sealemoyeng nna ke sebetsa victorious le bompho motseng re batla tšhelete ya mane mo re sebetsang so go na nako e ke e batle ka nnete wena mamedi batho go na nako eo ga ona motho ke mo gotlisang because a sena tšhelete ba tseba I don't do that a ke gotlise motho because a sena tšhelete batho ba batlang go dula le nna fatshe motho a batlang go nka nako because remember mamedi wa karata prayer yona ke mahala but nako yona ke tšhelete if o batla gore ke tlo dula fatshe le wena ntate pholo na batlang gana re qala ntho ena a re kopa ke tlo ba area ya frustrative ke le ka nka offer ya mara ke sa batla and then ke be ke nka itsa qetile a ba re kopa go mpha salary o ka ba botsa ke tseng ke jalo ke rena se ka mpatala a re no ntate kopa patala ka re no don't pay me itse qetelong ya qetela re no tlempe go tshele petrol I change re no ha ke sa patala ke o fa petrol ke be ke dumela now ke ne ke understand why ntate pholo am forced o rampatala I understood why ntate pholo wa tsona wa tsa ona patala nako ona hona jwale I'm forced like it's na mabaka mangata I mean like na le mabaka ke ba forced to go to it's a free state bakalaka because ke na le tšhelete ke patalwang pholo wa mpatala for nako ya hae now ke ba forced ko runa nako e ke kutlo yo ke busy hona ke re ke batla attention ya ka ke lesotho ke aka but believe me free state TV tshwantse be le bakalaka because yetsa that pholo wa mpatala so people they don't know bohlokwa ka ke ne ke ba ruti ke re ke tlhora ke ruta batho ke re ntho e etsa gore batho ba sokole kore people they don't know attention ya patalwa mami machona batho ba tsebe gore attention ya patalwa if you want attention mahala o tla dula go tla a re etse mohlala today o ka ya pele no hospital ka mahaleng ka mo ho tletse ha isa le ba bang ba tla go senka for ba tla ba gotle ba bang ba gaule o ya bo MUCCP ho tletse di clinic why because ke mahal but ya mo batho ba patalwang teng o tlo thola re batho ba thola a good service why because ba patala attention ba patala yona ntho ene ba fuwa mama so ke ruta ntho eno batho ba na re ha ore patalang o e patala motho na hana gore mohlomong o greed rata tšhelete but ha ba tsebe gore attention ya patala ha ke tla qala go tsebana le tate magashule it was difficult to kopana le tate magashule ka nako tsa gale it was difficult to kopana ne ke patale attention ya tate magashule ne ke patala I remember ke ba le ntate mo e re mo tseba mona radio ntong Lesedi FM ke fitla ke re ntate nka kopana jwa le ntate magashule re ntate o thatampe o kopana le moetapele ha se ntho bonolo mang nna ke be ke patala attention itse qeta o patala attention go magashule ke qala go kopana le magashule at any time jwa ne nka paneng ya ke matla ke restoration za di number kopana anytime mang bonte bomme mantombe ha ke qala iba di premier
ke patala attention ba tlohile e le hore anytime a ke mo batla nna motho ke mo founela ke mo thola ha hona motho ke reng a ke mo phone ha ke matla na be sa mo thola there is no such. You know why? I don't care on a tšhelete kae, but if ke batla hore ke tseba hore ke tlo hloka, I make sure that ke patala attention. There was a time mohlane re patang ntate Molemi ke bona ntate Motsepe a meka ngane ke utlwa I want to go to ntate Motsepe mpotse botsa seleke kapa botse mphomotse ne ke tshwere bokae 10,000 ke batla ho etsa batla mo fa yona ntate Motsepe yeno ya hlotseng ka tšhelete nna zenzela re se fanda ke batla lo fanda ntate Motsepe 10,000 distance ona emeka ngwane ke emeka ngwane pele ka le bohloko ke sa kgona because o notletse go ke batla lo fanda ntate Motsepe 10,000 ne ke le restaurant somewhere re ke dutse ntse ke ja a ke re ka o kena ntate Fred o mona Fred o monga molo a dutse mana o tshwere meeting itse a ntsa ja nene itse ke bona waiter isa bile ya bona ka bitsa waiter ka re tlokwana ka re ke bile ya mangare ke bona ntate Fred ka re tlisa kwana ke patala ntate Fred una emistulong sa ya batla ona fihla ntshwara ka letsogo today nka founa ba ntate Fred nka mfumana ke bua radio nka se buimaka attention ya patala problem ya batho ke don't know ho bohlokwa ka mo patala attention ona le batho a kgalang go kopana le nna ba sokola go kopana le nna why I used to say ke ruta ditho tsena ke re ke ba when a motho a ka ba le PA ke safe ke na le PA ke kananela PA ke safe bomme oli bo man ka fela these people I mean o tleke bomme oli bo batho bane bonto ka fela di premier ba ona jwa ka fela ba la di PA ABC ka fela bona ba la di PA tsamashe ba what is the rule ya PA ke safe e safe mofuta ba batho ba sa tshwanalang go fihla ho wena le batho ba tswantse ba fihle ho wena ka mosebetsi wa PA ku safe. And if you don't know how to pay attention, we rega jong attention, o tlo fela PA ga ona motho o tlo kopana le motho o matlang. Nka o jwetsa di story. Mo mamedi wa ka ratang a ke batho ba. That is na life ya ka is everywhere mo ke anteng na life ya ka is very easy mo mamedi. Very easy. Why? Because ke ditse now but ba blumfunte ngwana ba ruta dintho tse tsena I one of them ba rata tšhelete one of them ba rata dilo tsa batho come to my church to sheba but bohle ba mmamela nna le kerekeng because ke ruta le ka gore boitshwaro mosebetsing o behave jong o etsa jong but ba mmamela mesebetsing tsa mo sheba ba sebetsa jong ka o ikoba boikokobetsweng ke ruta le gore ha o ya interview o bua jong arabela jwang o kena jong o behave jwang ke ruta ka tsona dintho tseo so ke batla gore ho batho mo mamedi ka ratang ke teng o sane batho ba tle nako e santse dumetse ke ntse ke rapella batho ke gotlisetsa mahlono la batho ke rapella re dintho ke a ba bona bo mphomotseng ke bona ba tshwere dibuka tsa bopaki mo mamedi checka buka ena e tletse bopaki bon bana ba tlo founela batho ba thusahetseng ene ntate moruti batho ba ne ba qala ho tla tshebeletsong ka Sontaga ne re tlo founela batho ba ne ba qala mo ke page tsa batho ba ne ba re ba qala ho tla ene ba ne ba le bangata ye mong le mong a tlileng ka Sontaga ke anang le bopaki ntate moruti ya dintho tse modimo ba thusang batho ba thusahetse ke a kwa nna ke a betlwela Bloemfontein Satan o etseditse sehloho sena se hlotse ona le batho ba hlokang ntate modimo o le ntate modimo ba thusa mama tswela ke ne ke ruta ka ntho ka Sunday ke re bana ba Israel ba tswa Egypt kaofela ha bona e ne sa hlole e le bikarabelo ba ntate modimo bana ba Israel e ne se mathata bana ba Israel tlhoko ya bana ba Israel everything the situation tsa bana ba Israel e ne se bikarabelo ba ntate modimo ke ne ke ruta kereke ke re
when kereke e na le moruti ya tlotsitsweng ha re bua ka moruti ya tlotsitsweng because ke a tsaya ntho e tlisa confusion ha re bua ka motho ya tlotsitsweng re bua ka batho bana ba etsa mehlolo ba rapellang motho ya kulang a fola ka ha ke le Lesotho ne ke rapella batho radio Lesotho ne ke entse miracle service radio ke re batho ba sa tsebong go tsamaya ke itse ke batla batho ba sa tsebong go tsamaya fela ba nke di baskomo tsa bona ba tshele matswai a matlo a bona ha ba qetile ba kenye maoto ka mo ba kenywa ka mo ne ke tsama ka scripture sa John chapter 5 letsa le neng le teng la bedside ne ke re ho bona ke le etsetsa matsha ka majareteng a lona ha ke qetile ke bontsha batho ke jwetsa batho ba le moruti ya ne ke etsa show le yana ke re that dikereke le baruti ba ile ba faila ntate modimo ho fihlela ntate modimo a iketsetsa letshanyana la metsi mami wa nkoko aba theola lenyoloi e ba lona le tfuduwa le baruti ba le teng modimo a neletsa lenyoloi phodiso a re lenyoloi nka phodiso ena o ske wa isa batho o ske wa isa baruti because ba hlotswe o nke o isa kae le metsi mme batho ba tla fodiswa ke metsi ene batho ba fodiswa ke metsi ne ke jwetsa batho ke re when modimo a tlotsitse moruti you must know that di tharollo tsa batho di se di lo morutio modimo hanne ho theowa a tlo bula lewatle o hanne Moses ya sa matla are letle ibile Moses una batla change responsibility ba batla o yetsa ya ntate modimo a re bana ba Israel eman litile letle le bone pholo yo modimo a tlole etsetsang yona ka jeno ntate modimo ke a re mkisa kae I'm not going to be part of that wena e tshojolo e re wena nka molamu ona o supele wa tlelena mme o le arole dikoto tse pedi bana ba Israel ba feta wena Moses de ke re rona mo November re tlotseditswe go bula ditsela mo di sale mo di linsiko re tlotse I'm anointed for that ke tlotseditswe ntho yeno hona le bana ba faith school ba faith skolong ba faith last year ba faith ka ba jwetsa ka re ke tlo change di marks tsa lona ke re ke ka ba rapela ka change di marks ba passitse because I'm called for the solution. Yes, I am called for the solution. How much I'm Musadia Mutinal epilepsy for 27 years. 27 years and epilepsy. Ibile emuchinchile the words amanga tene muchinchile le movement. Amuchinchile. Utile manatama. Musadia memo I can say hip replacement. After Pretoria no first king no after Pretoria upon first access. That woman was shocked up having someone to our kids about to each other. Kids about that Mudima. Aramudimu of to Bopilabak. Kim rappel to the Sutu Rappel about to commit. Kibata Romo Mamidi, but Tata Baba to Babun Funting. Bamanga Haba Ketila Barato Dulami for Colonia Moto. Bamanga and Homanga, Hona, Babang Bamanga, and Babama Pirabana Hila Sokan Mudim. And Kabu Madimami, there is no God, Hauna Mudim, so Langam Moses out of this Mudimuna Kiki about Patiabana Israel because until I something I yet, so we needed the Muzur I yet. Israel, no, Mohammed Garatan, Baban Lidut Karamat, Linama Tata Sosan, and Baban Lia Rappel, Mohammed, there is no God that can intervene until we are muting you, Mudimamu feeling responsibility. Young Katel, make you want about caring that Mudim. How about our Pulu Sabato? We love Honori and I kick off on a yes, I fight Jesus, Morena Jesus. I'm Morena Jesus on Pulus. How about our Pulus? Or about to Apollos, any responsibility and that any responsibility because that responsibility if we Murana Jesus. Murana Jesus, I yet it's hard to this thing is too heavy for him. I repeat about what about choose a bit about now. But one about fall, but about something for like Cameron just because Kena for this, but what I will pull so about something pull so Cameron Jesus. Mudimu Sebet as well. No, not jolly Muhammad Karatam. Everything your way, but Baba Baluna, Obana didn't totally facilitate there is nothing your way look and I'll go to this go to Rappel and the total night you look out at like Kena
o tsamaye re ye dikerekeng tsa batho ba senang ditharollo fumana o eme mane o dutse ka pela motho a ntse ka go eletsa o rerela go jwetsa ka jobo ene ka nako tse wena bophelo bao bo batla tharollo motho ke yona o bolelela jobo o na dutse thotobolo ka re ke mona a engwapa ka nako tseo o dutse mona o batla tharollo. That is why wena mamajola batho ba re siang ka ra dikereke ba tsamayang ba ikela disangomeng because at least batho ba na le kelelo ra ke ya sangome sangoma e tlo mpha tharollo. Now the kereke ha di tlale kereke di empty friend ya ka ikena wa tla mona a tlo tshwara ditshebeletso mona mogotsi wa ka wa ngaka wa tla tlo ikerela a tlo tshwarela dikereke mona batho ba tla wa kereke nya why because kelelo tsa bona di ba tshwara the only person but I have to thank you. That's why because runa re ba hweletsa re motho na le problem ya chelete wena mo hweletsa jobo ona le tutubulu Jonas ene motho ena o na le bothata ba chelete motho wa kula ha gone o tsama treatment wena o mo hweletsa jobo ona dutse tutubulu. Now nna senzile and this November modimo umpitseditse go fana ka ditharollo. That is why when I'm a compromise. But there is no Sunday kapa Wednesday. There is no Sunday, there is no Sunday. Sonda re ke rapela batho ka seaparo sa ke bontsha batho matlanta te modimo ke nkile seaparo sa ka tsela ke se bula a ja jika ke re batho ba tshware matlanta te modimo batho ba wele e ka re hona le ntho ba sutumetsang ke ba bontsha re matlanta te modimo ke bontsha batho ha re bua ka matla anta te modimo re bua ka ke tshwere seaparo fela ke tsa batho ke ba rola fase because matla ke tharollo when moruti a tnewe matla a o etsa mehlolo o tsebe gore moruti yona o tshwere tharollo ya bophelo bao nna qetile ba fe dinomoro re kopaneng go sane ka nako mang ka 10 batho go sane ka 10 o'clock dinomoro tse le re founelang go tsana ke 078 398 3446 078 398 3446 tse ding ke 079 083 3833 079 083 3833 tsa office ke 051 011 4977. Yes. Yeah, batho ba batle ntate modimo tlo ba thusa o sane le ka sonda. Mama John, I love you. I don't eat when I think about you. I don't sleep. I don't drink. I don't wash myself. I love you. You love me too. Yes, Mama John. Thank you. Au bapa le go godisa kgwebo ya gago Motheo FM e fana go go thusa romela email